Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma. Ruthanju rwa gucenjia tabia. Cenjia tabia kona anuki. Ruthanju gucenjia tabia rucokera kairi na ruthanju ruru ndo kinyira muno antu barabenda abegwa accident ukarika bantu. Wagwa mutino barabara ukareka bantu kwina antu bare tabia muno ya kuthibaugia no go mutino na barabara batithete atethia mturagwa kana ora agukaya bathiete gupora antu barabara bagukaya muntu na gukaya gwa ito ntethia lakini wagonja la chiaku bukori ya kere kuthukia bagi na wallet into bia bio ndeba kwina bibio ugupora. Imagine utithe muntu akurira akuwa tabadali nisaidie tabadali nimekanyagwa oni kanya nisaidie utithikirie ino. Lakini tabia ya kuni ya kwenda kupora chiringi ngiri chieria iko mu bukoni wake muntu akwancha akwa na muntu okwa indamwe kuma utomba urenja ime bukoni yake ore nyoko kupora tafadhali kwa we na tabia ya kumenya uthii ukarira bantu au ye butino ne karakira muno wira gukore mutino yakareka kugia no tithito tethia uthite gupora into bira ngari nienu into be bukoni into bire mbagi nichia ekurubara bakwa. Cenjia tabia tafadhali muntu ya mundi ugatwika gwa gure tabia enu yare mutino kare kanyore ngare ni kanjara kwina ina kwera mtomatatu nkinyukia ngatethia ntu bara lakini kumebodi ete kuruza kuma ntu ya mundi cenjia tabia ugatwika gwa muntu gopora antu bagwa na mutino barabara muntu akiriraga umutethia ukumupora cenjia tabia. Na bonibu na kamutigo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete. Cenjia tabia ukarunga njira nawe Kona anuki.